Mfana. Mama ngala usekai nguJennifer Sabata. Mani mcha. Ngisaba wini ngajolo kulawa phongo wena incwadi zonke izinto. Jennifer Sabata. Mama ngalelwa ngoDisemba makhululo. Wayetha precious. Into mama ngala nguJennifer Sabata. Ngitaka sabu Sabata. Lesas Disemba makhululo moyo. Disemba makhululo. Losa bodo makhululo zana. All right, what's the story? The statement iti Jennifer Sabata. Ndirikumhangarira December makhulumo moyo. Nechikonzero chokundipuma uroyi. Akanditi December makhulumo moyo. Nechikonzero chokundipuma uroyi. Akanditi ndakanokora ivhu paguva ravamwene. Vanova hazvanzi yavo. Ivhu racho ndikaripa sekuru Cain moyo. Cain moyo is a brother to December moyo. Yena utekona ini ivhu handina kuriona. Cain moyo kona. Then December makhulumo moyo. December ute hazvisi izvo zvaanotaura. Ndine more than 2 years ndisingatauri naye. Tukuma sizwe Jennifer. Asisasizwe. Inini ndakafana gomso. Unakuchi phone yako wewe. Musi wa 5 May. Nemupurisa kwanjirele. Achiti munonzi Jennifer Sabata. Ndikati hongu ndinonzi Jennifer Sabata. Kwanzi masungwa nokwa machaya ndikona muri kupokana nokwa machaya. Ndikati inini kwa inini. Ndikati mosva yeye kwa muri kunzi makanokora ipakuva. Ndikati inini ndakaita katatu nemupurisa yeye nditaura naye. Vakanzi muri kutodiwa musi wa 8 May. Ndikati hongu hapana chakaipa asi ndakaberekwawo ndoda kuzisa chi vabereki vangu kwa hauraita hapana chakadi chakaipa. Wabereki wenyu ndevapa mukai ndimo wabereki wemwana. Oh, alaipas.
iwo kwamoyo uri chini okwamoyo ndotove muzukuru womwe imvi chaindotove initi muroro kwabhanda ava ndisekuru hanzva vamwe nevangu ehe ndavani kwamondoro ava ndo vari kuti unoroya iwewe ava vakatoti ndinoroya ava December akatoti ndinoroya asi zvekumbo December ndiyani wako ndisekuru hanzvadze vamwene ehe right wafonekwa kwanjelele zvikadii paya ndichibva ndaenda kwanjelele musi wa8 saka ndakatomanya kupolisi ndati kwedu kukune akapondewa nazvo ndichibva ndanotaura kupolisi kuya vachibva vatofonera mupurisa uya zvechokwadi taona kuti tumpe munhu auye komupa tsamba nguva iri kudi mari habdi hapana sandosati aita zvokumufonera ndichibva ndati maini dheti rasvika iri kuti ndiregedze ndosungwa nechifuti nemhosva ini chirega ndichizivisa bereki wangu tisumuke tidi tiende chibva tasvika musi wa8 uya ndibva ndaenda paya December akasumuka akati iri dare rino nderemhuri vakatotongwa kwanjelele haina kutongwa vakati iri dare nderemhuri vachibva vainyarara nditi vichibva zvemhuri zvavo vachibva vataura nazvemhuri zvavo ini ndopa ndakasumuka ndakati ini ndiri musungwawo ndauya wani dheti racho ndiro iri randakanzwizvo ndiuye mhosva yangu ndeye kuti ndakanokora ivhu pakuva chichi December akati aita speed uya aripo akanyatsototi hongu ichokwadi tatichida pane murume wacho ichibva inyaragwa nyaya iya murume uya aripo sumuka ndichataura chokwadi pamberi pamambo mwarani komborere ndichataura chokwadi changu pamberi pamambo mwarani komborere kazwa kwaroya ndakatotanga kuzingopa foni zvitotaurwa iyanzvadzi yamai vako iyanzvadzi yamai vako uyo ndiani iyanzvadzi yamai ava ndivo vakuru vacho uyu December ndoyechingani amai vavo ndorugotwe ndokupedzera imagara muchiwirirana ina December takazotanga kutadza kuwirirana tati fambe tichiona kuti vaipindirira musha medu zvakanyanya musha medu sei rimwe shoko ravakauya naro vainditi ndatumwa nevakoma kuti tizoti pane muroora ari kuroya sisi vedu nevamwe vakadzi vari muvhireji muroora ari kuroya sisi vedu muroora ndiye mudzimai wako iyi vanga vasinganyatsonanga zvakanaka saka zvaitinetsa kuti iyo zvokuzobuda kuti muroora uyu ndewako varoora vangani varoora vakati wandei but pakazofoniwa apa ndo pakanangwa muroora pakazotaura kunzi uyu kwamachaya okwasavata aunorora muzukuru alright iwe wacho makatadza kuwirirana iwe nemudzimai wako munowirirana zvakanasa 100% kuwirirana mamutu chigara pasi iwe uchinoda kutaura uchinoda kutaura sumuka December inkosi ati wena December uyinyanga yini umprofita ozokwazi abathakathi hayi ansonyanga uyini umprofita amprofita manje abathakathi wazijani kule ndaba ekhona ngachasisa ngathi mina ukugula kwasisi konke ngifuna ukuqalisela emuva ngingakafiki endabeni yokuthi lo wayamukela ifoni usise gula wayembiza nemzini wakhe kakhulu ngifuna ukuphendula impendulo ukuthi ngangisengingenela kokubhanda kakhulu nangangingena ngisiya kusise wayembiza sithi bhuti buya ngapha thatha abazukulu bakho lihambe umntanami lo ongumfana nguyosembulala ngibahambise mina ngithi madoda bakobhanda hambanini lo sisi nyanti liyamuzwa ukuthi uthini angafa ingozi leli izayithwala lokho kwaziwa imuli yakobhanda yonke ukuthi bangabuya khona apha mina lami bayamfakazela usisi wagula wazolala phansi last year ngamthwala ngazama ukumelaphisa mpaka wazi wayaswelakala leHarare wamthwala wena mina yimi ngangumelaphisa usisi wami akula ngithi umntakasisi wami ungaphandle kwe-last born yakhe owayencedisa kungathiwa kufunakala imali kufunakala lokhu ngekwayencedisa right kuthe kunjalo kusisi seswelekile ulalele kanye
usisi seswelekile mhla ka 9 January samngcwaba usisi sasuka satamanyaradzo ngoMarch sahamba kwaya kula amapostoli amaningi kakhulu abebebuyile khonapho ibabalitshela ukuthi lo ya Jennifer hayi kakulo vele endabeni yona leyo kakuliza izwe lapha khona angikwazi ukuthi ungena ngaphi ke nalo amapostoli angasebuyile kade bathi khona sifuna ibhlulu zomufi zibuye lapha zibuthane la asikwanisi ukukhuluma esifuna ukukhuluma ibhlulu zomufi zinjani savuswa thina mina lo bhuti omdala sayisilele not lo omdala sayisilele lo omdala futhi savuswa labazukulu labanye izihlobo mama bonke babekhona kwasokuthiwa khona kulo mntwana ongumfana omdala walapha ekhaya wacuphile ukuze ninhlabathi engcwabeni lapha umntwana omdala nguye nalo semdala kade simntakazisa ubhandalo nguye ocupha inhlabathi ngaphi khayizange kuthiwe khona wayayinikeza uzibando umprofita watsho njalo yes siyakwazi umthola lo profita bakhona eMondoro khonale wakhulumeka kunjalo tase siqede lokho njengezibhululo sathi no kungcono sibize umfana lo abuye ngapho ukuthi simbizela thina emakhaya ethu kasoza abuya simbizelene enduneni mina semfika ngale ngasemmangala mina indaba ngimangalela lo umfana lo ngicela limbizele uTambo Mdenje Banda abuye lapha sidinge abantu abakwanisa ukuthi uTambo nguphi nguye nalo alright abakwanisa ukuthi bona bathini basibanekele ukuthi sibone ukuthi liqiniso yini ukuthi wacupha inhlabathi engcwabeni likasisi wayeyisangaphi so mina nteze ngenze njalo ngachinda beyikhona ngale ukuthi kwazofonwa kwakhulunywane angikwazi athi wayesefonela lombani wabophisa lo ngonjele lapha yime ngambophisayo mina ngayifika kuphela ngakhuluma ngathi kona umkakhe uyasebenza athi bona nje wakhuluma ukuthi ifamily affairs wawusiya thini wawusiya umbophiselani wena la lisekelelana ukuyikhuluma within the family lokuze in line mina ukutsho kwami ukuthi family affair lo bayali ukubuya laba bathiwa kona kakuthunyela umpholisa ayibanika amasamanisi phambi kwepolice izetherapy so lo wazobuya engakanikwa isamanisi ngathi indaba elapha ngeyethu phezulu ukuthi mina ngangile ndaba lo bhuti mzwana lo wambophisa futhi ngambophisa ngokuthi ndo yabantu abakhe ngambophisa enduneni so kuthe kunjalo ngumbophisile lo sekhuluma indaba yakhe ngathi amasamanisi linali kaphiwa indaba elapha ngeyethu yangikhaya ngithi linasuka ndaba ikukucheda kwabe wakho lo wawutshela direct wena lo mzini moyo umfana wakho lo wamtshela direct uyabona abantu abakini mina nginomntwana ogulayo ukuthi siqondane nomfowethu ukuthi sakhulumisana hayi angikwazi so into leyo ubuthakathi bami mina umntana kuzwani lo ogulayo uphambaniseke ingqondo wahamba umfowethu ekwegula wabaleka sengathi uyahlala wafika umfowethu lo wamthatha nxa sekhuluma sengathi sesiba ngcono uthi ngafika kuba bomncane ngale ngathelelwa amanzi ngathelwe epeyilini ahlalaniswa amatshe amathathu athe sehlalaniswa amatshe amathathu kwathiwa geza esahlanya khonapho manje wayesela joyini kwathiwa geza ungalahla amanzi lawo ilitshelele liphezulu walithatha kuthiwa ngiyalibisela endaweni yakho umthandazo phela lo so elibisele umthandazo lo siyazi noma nathi emasuku Iko ngumbuzi lumfana ukuthi umprofita yini wena mona wona usukwazi ukuthi abantu bayalo ntambama ufana ukuthi kwafika inyanga leyo yafika inyanga khona umuntu elapha engambiza ukuthi azosiza lo mfana amatshe la akhulunywayo amanzi phakathi kweplastic ngafaka izitina phansi ngachisa umfana wakho njengoba wayihlanya wazi ukubona njani ukuthi yena ukuthelelwa amanzi mina umfana lo wayengathi uphambana ingqondo isiyani lo wafona wathi umfana lo kahlanyi sengimuse esibhedlela wayanikwa amaphilisi eTB yayila
ukuhlanya wazahlanya manje sehamba ngelizwe lonke ehamba silonke simdinga sesuka la sesirawunda naye umfanayo so wena uthi ukusuka kusho ukuthi uqinise mina lo nxa wena usithi wahlanye esuka kulo kusho ukuthi ngunomhlayisayo nami ngathi khona yekelani ngababiza njengabafowethu naye nalomdala osekhaya la nomunye osegwini ngathi asihambeni njengemuli sike sibonisana ukuthi sizwisise into ekhulunywa emntwaneni so laphana lwana wavuma wathi nxa kuyikuthi lo ebuya hayi siyahamba nxa engabuya ngalo wasihamba kwaphela 2 days lo wafonela ubhuti lwano ngale ekhaya wathi awungahambi shiya lapha isumntana wazabuya umzukulu umntakasi balandelana hayi mina yimelandela lwana lo khatshana so bathe sebefonelene laphana ngaphuma umzukulu esithi malume lapha isumntanakho amadoda lathe kahambi lathi manje njengoba bengahambi mina kuthiwa ngimthakathi babamba phela ukulahlwa kwezusisile emondolo kwathiwa nyalo so yena segijima sesiyamanga sesithi ngithe uyaloya lapho esahlala khona phansi ukuthi ngithi uyaloya umbuzeni ukuthi sahlala phansi siphosi sikhuluma leyo ndaba sendawonye yekuloya bakhe yekuloya kwakhe wena right leyo kayisiye siyilandelile namhla sesifuna ukubuyela endabeni yethu wena ekamalukazana lo okuthiwa seloya liyakwazi yini lokuza moya ukuthi licala elikhulu sitereke ukuphoint umuntu ubuthakathi phela lizaprove nxa lipoint umuntu ubuthakathi ukuthi uyaloya sadla liyinyanga yiko ngombuzini umoya ukuthi uyinyanga yini wena kuba umprofit okwaziyo ukuphoint ubuthakathi kwabantu so wena usakhulumanga wena moya ukuthi wena uzukhuluma ekufeni kukadade wenu lo wamtshelana lo utambu ubhanda thambani utambu ubhanda wamtshelana anzange ngikwanisa ukumtshela lutho nkosi sazi abantu baningi kakhulu ngoba waye engamanyalatho kasisi so ekuthinini kwami mina ngisiyabiza lo ukuthi ngumbizele le ngamfuna ukuthi siyedingela inyanga noma amaprofeti angasitshela ukuthi wacupha inhlabathi na kumbe hayi kodwa into yazomangalisa indaba le engakakhulunywa ngale yayisimangaliwe futhi ngapha semndaba yona le mina ulokuze ngiziyamangala ngale ngamangala ngithi lo undoda lo katholakali kodwa lingakwanisa ukubamba unkosikazi wakhe nguyozafikisa ilizwe endodeni ngoba vele nxa uyabe sebenza ebusuku usebenza emini ngoba usebenza ezimplethi so khona apha khathesi ukuthi mina ngiqamba ukuthi mina ngokwami ngomlomo wami ukuthi ngaqondana ukukhuluma la ngile more than 2 years angikhulumisani la yazifonelana even ekufeni okasisi kazange abuya zembamba izandla ukuthi sokumamazala sefile indawo angikwazi ayakhombana ngani umzulu angivela angikwazi inkosi khona apha yiko ngikhuluma nje bathi zwana phela moya umfana lomntana thina singabantu abamnyama ukuthi singekelo sichiste ukonapho asichi singabantu abamnyama lo mfana nomntakadadoni umntanakho uyakuzwisisa no sakwena osekelele kwekelele ukubiza umalukazana noma lo mfazi wakho ukuthi kanti abantu abami ngalonelana mina ngambiza umntana hayi kele ubona ukuthi uthi wakukhuluma ngoba umuntu ozela umntwana ongumfana angathatha uzela inkazana nansi inkazana yakhona wena nxa usithi wawiza umntanakho kusho ukuthi wakukhuluma ukuthi lo yaloya senhle ngobamba wena usithi wena ubiza umntanakho wena ukwazi ukuthi umntwana lo mfazi utshoni yisisinto sangakini yini komakhuluma hayi ekubizeni inkosi ngikhuluma ngale mina kwa ephepheni engangilichile mina libhaliwe la ngale khona la kathesi akula bizo lendoda yodwa bonke bobabili ukuthi vuyani hayi but wena khe ubona ukuthi wasitshengisa ukuthi lenkita wejala abantwana kabavuzanga bakhethwe yikho lo la ekhuluma ukuthi ubuhlungu ngako lo nguye wafonelwa ukuthi uyalo ufuneka le dani ndiyabona hayi ngikuphendula inkosi kwabe ngicela lokuzwisisa ngokuthi mina ngithi
lo afonelwe nguye ukwanisa ukubambeka masinya ngendaba ukuthi indoda yabe semsebenzini. Bathi mina ngikunezikikazi ipoint eyakhulunywayo. Uyabona ukuthi even le dale kanje le. Lamtshela umntwana lokuthi uyalwela. Kanxa uyafonela yena besithi uyafuna le dale. Besihle ubiza umuntu wakhona ukuthi awacuphe ilokuzini inhlabathi kuyabo kuhamba nyana. Nalapha. Kwenza ukuthi nithatha umkhwela ngakunyoni ufonele wena. Isamanisi libuya kimi labuya lisithi khaya sigada mahala ubaba omncane Jennifer ngangalazi ibizo lakhe umzulu. So ngazabuya mbuzo mama wasuthiwa umphoyiselwana wathi idaleli ngale uthiwa ngelokuthakala. Ngathi nxa kunjalo kuright sike siyekuzwa njengoba siqonda ukuthakala ukuthi uhamba njani. Kodwa phela sizamgeza umntwana. Ngokubona kwami liyacela nimgezi. Uyakubona ukuthi liyabhoda moyo. Manje singabantu abamnyama. Ukuimplicate umuntu kunzima. Yes fana want to say something. Kumgaro Zinjatara chukari pamberi pamambo Marani Kombore. Zinjatara chukari pamberi pamambo Zinjatara tundiwani Marani Kombore ndonzi Martin Mke. Ndomwana wa mayangu. Muso katika nyanti ndakabata foni. Mapinda ku ndakabanda sudachi mama davira foni. Ndakanzi ndiwe Jennifer Sabade ndofatulela kati endi ndifanza kuti wasungwa kuda kwa chivinde njele. Ndova apa kapedza kudavira foni pakachikakwaza kuti ndakabanda amai nyaya dzinodi dzinonetsa ande ku police ndakabanda tofonera kama ka taxi. Kachamara kuti takuru toma kuti ari kuwa chibagi takatosa chibagi takatozara panze. Tazachi usona niwarura bai mungara ndo vatananga ku police kwenda vataswata taji kusvika tafune kwenda nzimai vawe kuti vasungwa vaya kuti kwanjeli leku vapomedzwa mose kunzi vanonzi vakanokura ifu paguva ravamwene vavo vagari pasekuru mupurisa ndobva ati mune tsamba here yauya tikati hapana tsamba tafonerwa namba ndedzipinde idzi ndobva ndapa mupurisa yadhola kuti adi ajuse foni yake afone ndobva tajusa foni yandobva vafona vakati vatoda kuti ngavasarege kuti kuya ngavatouya kutinde pane kote kambosevhwa nefoni ndovandati mama indinomboona mumavhidhiyo mazhinji panotongwanya munhu anonopiwa chi tsamba kuti tinde tinosvika mosvika mukarobwa ndo mupurisa vati imi musaende ndo vatopindana nemupurisa vakati imi mikira muchida munhu munouya pano papolisi munouya tigere padhuze chi naye tinokuratidzai pamba pani pake saka sitakumata kuti tinogona kuita kupofu moto tarega kuti kuya rega tingosumuka tidi tini ndo vatasvika tikaenda tasvika ikoko nyaya yagabva yachinja futi yakunzi yayechi yemhuri mama ndo pakatachi nyaya yavo fona vakatofona ndakabata foni hamba ndikatotseva ngoti foni yangu yakadzima akafona ndiani mupurisa Zomi ndiyakatofona ndikatotseva namba dzachona mufoni wakadese munhu Ufile uchona wali. Uzomi wakona Ufile Okwamvulile ini ndinozi Junior Savati ichataura chokwadi pamberi pedare rose pamberi pachief kwesera ini ndakafonerwa namunin'ina wangu ndiri sisi vake Uchemi padare amunyari moda kutsindira mhosvo yangu munin'ina andifonera sisi ndiri kuzi ndanokuraifu padare ndiri kudewa panjelele ndakabatikana mundiregere kasira ndabatikana ndakanyarara zuva chibva rasvika vakanditora ndakaenda kwanjelele handisi kutaura zoti ndakaita zvokuudzwa ndakaenda kwanjelele nyaya ikasvika kanzi ndemhura iye akasimuka akatsanangura nyaya yake vakabvunzwa nachifi vakanzi ichokwadi here chiri kutaurwa nemwana uyu vakati hongu nemuromo wavo hongu ichokwadi December hongu ichokwadi asi ndiri kuda iye nemurume wake nyaya yake handisati ndaimangara chief ndio pavakati kana maona kuti manonokerwa nenyaya yenyu muchida kumangara sezvo isati yamangara munokwanisa kumangara ndio patakagara pasi tiri vemhuri toita sei handisi todiwo tinomangara
saka zviri kundinetsa. Alright, okay. December. Mana sukuma manguzoro Jennifer. Iwo wakaudzwa direct nemunhu ari kuti unola. Ndakutodzosera nyaya yasure. Ava baba vakapinda mukati memusha mangu karesa. Mwana wangu ari grade 4. Ezvinave form 2. Ndipo vazonditi mvo. Baba wa December akauya neng'anga mukati memusha varora 33. Akauya neng'anga. Ini ndindaidana ndega. Vamwe varora vaisiwa. Hapana, aiwa ini ndindega ndaidana kwa bandi. Mukoma mukuru vari. Voti izvo iwe Tambu mukadzi wako ari kupi? Mukadzi wako ngauye. Chibva taenda. Ndikatombokona nemurume wangu ndikati ini zveng'anga ina hangu handizvidi. Chipana kuti sezviri kuda zvizvi mukati memusha. Ndakuti ava ndisekuru kuda vanoziva zvazviri. Chibva taenda paya. Ndibva ndatotemegwa nyora. Vabereki vangu havazvizivi. Ndakatemegwa nyora yakauya naDecember kwabhanda. Ndibva ndati ikweni December. Angikwazi ukuthi inyora lezo zikhuluma inkosi. Lenyanga yini. Angikwazi ukuthi inkosi ngineqiniso lapho wagotemegwa nyora. Iwe amadzako dzisiposeya. Unoona kuti lewapo wakataya. Aiwa, ndaida kuti mukuda kusimbiswa musha kai ndikuda musha kai ndisida zvokuramba nemunhu. Aiwa. Ndikati musha kuda ndozvoitiwa. Iwe na December apa. Unoona atisula kuzoita go deeper nenhauro dzenyu idzi. But tangoti isusu we are drawing a judgment yekuti vanhu vekwamoya vachenure chete musha kwabhanda. I think that's the only way. Ngozi tikaramba tongotenderera wena moyo phakama uya lapho phakama sondera lapha kumna wakho lapho. Uyalibona yini icala lena? Mina hayi icala ngiyalibona vele liseqekile. Ngileni icala lena. Ngozi lina lingatshela umalukazana umntana omkhwenyana ukuthi uyaloya. Ukuthi liyabe selingenile emzini omkhwenyana. Mina umfowethu ngiyoseyimbophele licala umalukazana lo nguye ukuthiwa wanika mina ihlabathi utshengise ukuthi mina ibhore ndidlala nomalukazana lo nguyolazi umfowethu. Alright, it's okay, but sithi thina December. Uyabona yini ukuthi lapha selingene emzini omkhwenyana. Wazona nxa ukhuluma ngehlabathi inhla kathi udadewenu wangcwatshwa ngabuyini. emzini wakhe eMondolo. Emzini wakhe. Umzini wakhe ngokubani? Ngobhanda. Kathi manje. Wena uyakufunani kukho? Even noma elokuzeni inhlabathi kadadewenu ngathathwa engcwabeni ngabantu bakobhanda. Athi bawanikazi bakhe. Athi bawanikazi bakhe. Ayisibeni madoda. Umama wami mina uMangweya ongcwatshwa la. Noma ngaze ngithatha inhlabathi yakhe mina umntana wakhe noma umfazi wami engizayifuna ngakho kathi kungani kungakibo wasuka ngale komoyo ngale buya kobhanda anything amashona athi cha kumsoro nje mtumi ndewenu ikokhuluma lisho amashona iwewe cha kumsoro mtumi ndewani ngoba wona ngazake wangena ngutsheni nodadewenu noma wamela phisa amandla wona lo wathatha ngab December. Ngicela ukukhuluma ngoko. Khuluma yani. Mina usisi qayeze bhula ukuthi ubhuti ukuthi yena sengumbophelela. Usisi wayebiza mina ukuthi ngumncedise entweni zakhe zonke ezazimhlupha ngenxa ukuthi abantu abakhe bebekhangiza amakhanda phansi. Bakusisi uze wafela ezandleni zami. Ngizama ukuthi ngumsize lami ukuthi aphile. Lokho sokukhulunywa ngumalokazana ukuthi ngamqonda mina ngizithi ngumthakathi. Ukuthi inkosi ayimbusise yena ngamanga klase ngitshela wona mina dai. Ande ikho nithi. Mina ngokwami umuntu engangumbizile njengokutsho kwenkosi ukuthi ngaphambanisa ukubiza umntwana ongumfana nje lokho ngiyakuvuma. Anzange ngiye ngikhulume even lakathezi indaba yakona ayisozi phele eyami la lo mfana ukuthi yena buye sizoba kwazi ukuthi kwahamba njani inhlabathi leyo wayeyithathela nesuse endaweni yakhe kwenye indawo. Owathatha inhlabathi wena wawutshela owayithi hayi ngumapostoli ayebuya akhuluma ngasivusa thina silele savuka sonke sabuthana sonke lokho kokuthi yena uthi asambeni kwekho lesekhuluma anzange ngeke ngumfonele mina kala number zami lo umntwana lo angikhulumanga la le 2 years lengcenye ngingakhulumela so ngiyamangala ukuthi
nxa yena sithi ngamqonda ngisithi yena uyaloya even edale bayabhala ama-minutes esithi khona ngavuma khona okwama-minutes ayavulwa ngale onjelela avule esibili inkosi angale but lapha esesikhona December isikhewu unjelela ngaye ngayibonanga kuhle isikhewu moyo hayi lazi isikhewu kozini nana ngangena as long as umfana lo utambo lo engekho lo bhuti wakhe ungaphi ubhuti wakhe sukuma lokuza sondela ngapha bandi ya siyatawula chokwadi pamberi pe tuze china nasekurwa pamusoro idare pamusoro vachangamira ndoda kuti nditaure mabasa ari kubahwana moyo mumusha mukwambanda moyo havasi kutiremekedzawo isu sevakwasha vavo ndakamirira mhuri yekwabhanda ndine mukuru moyo vanokuita kunorwadza mumusha medu moyo vakatanga kuuya nen'anga vachinanga kuti toda kuti muroora wangu abahwe uroyi wake n'anga ikauya muroora wangu haana kubahwa chii uroyi angaze ngihambe le nyanga nkosi inyanga yabizwa ngumna wakhe lo omncane ngabizwa mina kwathiwa bhuti buya ekukufika kwami lami khonapho ngikhona ngifuna ukuze zwele usisi mina ime ngamelela usisi babili le abantu bakhona nkosi ayikuthi kabakho abangafakazele 2 years bengakhulumisa ndikho lokho phela usubona angikhulumi wena waye ungakhulumisani nomalokazana okadamu for 2 years kuyafana na even la yena lo nguye umntanami kanye ukuva kwasizikazanga ngithi so umama sefile so ngizakhulumani la mina ngikhulumela ngizithulele ngizenzela kwami hayi khulumani iqiniso lalilodwa le kodwa amafoni ebuya ngapha lalifuna inkomo 10 usisi engakaswela kale bhuti ezazingezani wakhona uthi wafuna 5 usisi engakaswela ngapha kale ngobhandi ubaba waqeda ukulobola sila sikolede labantwana lapho ngicela kanti ukukhuluma izinto lezi elizidimanda ngeza alright moyo mani ngibitha asengeniso uyakuzwa umuntu akukhulumisa kanje umuntu wafelwa ngunina mbani zwana mina mfela ukudadewethu ufike ephilile ufele eSouth Africa wabuya labazukulu ekhaya kuba umuntu nathi khona mina yimi ndiyabazulu sorry ngonyoko mina ngikhulumisa abantu abantwana bakadadewethu mina befika bekhala mina engabakhulumisayo hayi bazulu sorry sho kuyatholakala ngabaduduza hathi ukuthi bona babuye bangikhulumisa andingana ngunini mina yimi mfike ngababamba izandla ngibakhambe ekhala abaduduza amahlalisa phansi ukuzala lonke ayisukuthi ayisukuthi kona jona sofana ithi khama ndiyande imbambe izandla bona befela ngunini ngiyabonga yes banda ini ndinekushushikana nokubata kwa moyo kwavanoita mumusha medu handizivi kuti kana moyo vachiramba vakauya nenganga dzinokwana kuita 2 pekutanga moyo havana kunditaurira kuti mumusha umu ini ndini mukuru tauya nachiremba anoda kuti azorapa vanhu mumusha havana kundiudza vakaitaura izvi nemunun'una muduku kwatiri emo makatokanganisa zvinhu zveprofamily muzofana kuva neorganogram yemabhandi yako muri manyasarandi vanatengani zvose musizvitupa basi hazvo kuti mozopusapusa because our culture is very open nyange varungu vachiti culture is dynamic handika but our culture doesn't change. We've got our own norms, our own values, you know, our own culture, of course. Imuri manyasarani kana mchivuma kupindwa so mchapesana ma wete vamsoro ne vanhu mchiti muri manyasarani maifana kuramba ipapa moyo tatombata nemhosodhari mhosa ya moyo iriko hayo haitigoni kuiramba nyanga vasina kutaura direct, but the fact yekuti havasi kutotaudzana natambo iyoyo inotori effect hombe pachivanhu yekuti ari kutopuma. Dai iye anga asiri kupuma akati kuna tambo sorry mwanangu sisi ndakatraya nawo nendo kuvarapisa
sehanzadzi yangu zvakanamba sorry handika voonesana but ndere tavana vakumbisana mulota handi but ivo kana vadaro zvinorema but iko zvino mhosva yakumhuri kwamwoyo munhu akafa but makatopara mhosva vana mwoyo munofanira kutogeza mwana wanu kana imimi iwe tambu chihwa manje iwo kana watadza vana sekuru wako watadza kugeza mwana wanu wakutomugeza iwo wakutomugeza nemukazi wako uchimuda sei ndichidaro ka vachati handiwawo zvaataura ati mhosva dzangu nevasadzapedza kurani mufanira kuzosangana iwe nesekuru wako we but tiri kuti ka imi maifanira kunge makaisa muganda mukadzi ndewako handi iwe sekuru wako haugoni kumuramba nokuti hanzvadzi yamai vako izvo zvaugoni nyange ukadii nyange kuti kafarisa sei mukadzi anogona kunaka sekumanakiro mamwe akadii asi apapa newe waane mhosva iwe waane mhosva saka iko zvino tisati aenda mberi uyu muroora nhambosara iwe tambu nanasekuru wako imbobudai panzi mbonotaura ndokuti nhaurwa ipere iwe bhanda zvenyu zvetengani zvose musiye zvitupa basi ndezvenyu zvokumarava munofanira ngwarangwara endai munotaura nanasekuru wenyu kumupedzerane mhosva yamakapara mese oziyasetenziswa ngavantu vei lava vafana lava ndiyobona vafana lava ngavontwana phela valava vanhu lava singathi lo abhadala kade sesipasele umlilo sesipasele umlilo uyakutshela sasi ukuthi mina sengijayelele ilokuzeni ivere elokuzeni emgangatsheni andiyabonga so bonke lalo lo balecala bafuze bageza umntwana akagara achitonyeya namai tatozvona naye akapfusa mzukuru wakatemurwanyoroakapusa kana ziri nyora dzekuro idzatei ushupana murefanika asi kumba kwavo ndiye anowana kudarika mukamwese ishuro haina chinhu kana mwana hana mwana ndosakoita vachitonga nevakuru vese chinomukonzera kuti chine ndati ndosandati ini hangu dei zvaigona muganikafa vamwene vangu inini ndakati dei ndiri muroi dei vandipa ndafamba navo ndavarapisa ndoneti vanofa here kati vanorarama munhu agara ane mhamo wake umwe neumwe ane mhamo wake apa kwanzi toda mombeteni vakuda kuti chituna chindoko vakabva negore vakaenda kuzambia pavakadzoka vakauya nebhuku nemushonga vakafamba vachititemera tese vachiti mushonga uyu ndokusimbisai kuti musaroiwa saka vakatitemera saka tichienda kuchechi apa nhasi vari kuramba kuti havana kuuya nen'anga kwachifi njelere vakati ndakauya nen'anga yokurapa musha munodakuparwanyora asiko vakatemera nyora vakachiti ndizi kusimbisa kuti musaroiwa saka rimwe gore vakasvika tikanzi imi maiguru mangwarisa mucharoya kuti ndovaroya sei imi makatovatemera nyora kudhara imi makatitemera nyora kuti musaroiwa ndovaroya sei chokwadi checho chachamachaaakamesi makatotemerwa hapana zvese nevana vangu vakachecha nogwachichenya hapana wondipe mushonga wandanogezana 9 o'clock wakashama pamadota wofamba nembesure pakara wapinda mumba mako ichiuya naye December yeyo indachiti pamwe ibread ndaichikati pamwe ndiane mari hai ione mudzi nyorema apa kuti murume wangu akumusungira anonzi Jennifer indi ndakasungiwa oti kwai mhosva iri kumurume ndiye akanokora ivo ndaone muprofita wacho kuti akanokora ivo
zvibude pachena kazichirikafoniko kwanjirere vakabvuma kuti tizosumuka sikuya kuno takapiwa simba nachief njerere asi toda iye nemume wake nyaya yake harisandaima chief njerere ndobva vakati ai imi mukana maona kuti manonokera munokwanisa kumhangana nyaya yenyu saka nesuono kutsvota kaona tanonokera rekei uteti mhangana vakuti mukunda kaimhangana ndogara kumondoro ini ndogara kumondoro apa ndosiswa chibago igore rezhara zvibago zvakati bvu zvichadza kupoeswa naiye December yeyu hama ndokwa dzakawandira ikoko kana ivo bhudhi vavo ndokwa vanogara ndakutaura paya mapurisa kuti so nyaya yenyu yaimo ndikati aiwa zve ndiri musungwa ini mungoti handimo sei nhamba dzemupurisa akatofona idzi ndopa vakaiti tototo nyaya iya vachibva vaitsika nomushongo wake ngaitire kureka kuti andiputsire imba yangu ndachembera ini ndoputsa imba yangu ndoendeipi kwandoenda mangu muvhireji imomo chese chakadai chotoziva kuti tinoroya ndati pavakauya nacho chitunanda chachanzi chinovigwa kumba kwangu toda mombe 10 achingotonga madheresa achitonga kati vatata ndopatakakumbira ndikati ndokumbira kuti ndipindewo padare penyu ndopakanzi madzimai hatimadi ndibva ndadzingigwa kure ndikati aiwa ndoda kuti ndidzovewo zviri pandii December ndinyanyira wakutoyakuza mbese mkubondile unavo vese muchitende vose akabva nazvo zambiri vari mubhuku hayi but phela ungawutemela banjimo uyetemela ufuna ukubuza phela wayesefuna 10 ko umkwathi kubana bekwathi aiba mna kubana bakhumula ndoba yedwa ndoba temela nyona hiva biko kwenza ukuthi abantwana babazulu ulereza ibuka kumbo wakwane echitikakuda unonzi kusaramba nezvene iye umzukulu wangu umntana mpela imdoro kai angoya mai vachimutemera aumboni kokweni ndakaona aukangeni angoya mai vafa akaoma chipewa uruzuri wokuita uye pakushanga atowa mazisi hayi usikangi uDecember ya ikanyi esichela shemputulo mu ngoromani yes usadzokera kumashure ka manachi zvaoda kutaura chidzosera nyaya kumashure tatomberi aiwa kwete iwe ndiwani ini ndini mai vaJennifer ndakundikana hangu kuwana mukana asi ndokumbira kuti nditaure taura usikadzokeri kumashure ozi patasvika apa tafamba isatiitisana njerere sana samamba kanachitomi njerere akatokugwira itsisi dai pakamuwana akapika chacheni mairi mana sizvo sungutisa mubvareri pane wasese dhuze nechamini ndotenda hangu dare nezvamatauro enyu zvamaonesa asi ndoda kuti ivo vaDecember vagone kudavirawo zvandoda kuvabvunza vaDecember mungada kuramba henyu nyaya dzenyu asi pamberi pedare muchibvunziwa naishe vanga vachibvunza paya navazome vachinyora makatenda kuti ndakavatemera nyora matenda kuti makavatemera nyora muchiti dzenyu nyora imimi dzapurufiwa kuti ndo dzakanaka kumuprofita wamakanga akanga ahunzwa paya right chandoda kubvunza kwamuri vaDecember mungaramba zvenyu chandoda kubvunza nechekuti pamundobatanidza nevanhu kwamwoyo
ndoti ndokwakuchiitikira nyaya iyi imhuri ngani dzamakatemera nyora sorry imhuri ngani dzamakatemera nyora ndokumbira mundidairewo dzekumba kwedu ngani dzakauya idzodzo zida kuti dzisimbiswe kureva kuti papa navanhu vakawanda ka ndokumbira dare ndibatewo kureva kuti papa navanhu vakawanda ndokumbira kuti pamaitemera nyora imimi kuda muchizvidza sachiremba maishandisa reza ka ndidairewo havasi kundidaira ndoda kuti vandidaire kuti vakashandisa reza here kana kuti vakashandisa chinyi mashandisa reza right vanhu nokuwanda kwavakanga vakaita munhu umwe noumwe blood group yedu yakasiyana tine A B O zvakasiyana siyana makashandisa mareza mangani iwo wagonesa kuvhura pakitatsaoni munhu akakanya ndevako mwana akada murume kufura kwaakabva saka uko kana wazodzokera kumashure wati ndiyo mai vake ukuzomubvunza kuti sei usingadi hama dzako iwe uchida dzokopanda because mosa oyo December ari right ka handaiwira anga achiri kuwirira nemuzukuru dai anga asingawirira nemuzukuru uyo asina kutemegwa nyora ukuwa here wazwa nemuzukuru dai vanga vasiri kuwirira nani nemuzukuru dai asakutemerwa nyora ini ndadzosera mhuri yekwabhanda bheki kwamoyo kwayakazvarwa ivo vanofana vanozvirumura sei ivo ndo vanofana isa mugani kana kuchiitwa zvinhu zvokwabhanda zvechinyasirandi ndataura wani kuti vanatenganizosara ivo vanoita masadaka avo vega vasina vanhu vokwamoyo vanhu vokwamoyo havasi manyasirandi indudzi dzakasiyana kaidzi ndika saka uyu moyo kana achiita zvake zvomusha wake anofana kuita zvake zvindere ari kwanhliziyana kubomba handika zvisingasanganisi mhuri yekwabhanda ava vanhu vanofana kungosangana parufu kana parwariwa chete because bhanda haana chikwereti kwamoyo ataurwani mukomana uyu mukoma mukuru wacho moyo uyu saka madzosero ataita taitira kuti uyu December nevazukuru vake ivo ndo vanofana kutaurirana vega votiudza kuti vanosuka sei muzukuru uyu zveyora zvese izvo kana ake vakatemerwa tatowo kumashure because iye kana aifana kufona kakwabhanda kuti ini ndiri property yekwabhanda kwabhanda ndaakutemerwa kuno kuya kwamakabhadhara kuti neniwo ndione kwese muroora andika izvo zvava zvavo izvi relationship yavo handiwanza here bhanda senior ava ndimazisekuru enyu handigoni kukubvisai kwavari ukaona ndakuti vanhu kwamoyo hati vazive ndenataya ina handitongi ndichidzokera kumashure handiti matongero edu amodernizer tichatonge nenemeshure zvaita vakuru vedu hatiite izvozvo handigoni futi basa redare ramunofanira kuziva nderekuti kana vanhu vafuratirana vanofanira kutarisana ndobasa rangu iroro kana vakuru vangu vakafa kana dai vakatadza kutonga asi vaisiya vanhu vakatarisana vanga vakafuratirana havana izvozvo havana kuzvitadza ini ndo basa ramambo iroro basa ramambo nderekudzosera mhuri mukuwirana kwayo kana neni denga reotonditenda kuti mambo watonga wachuna kana vadzimu vangu vanotonditenda kuti mambo wachuna wadzosera mukwasha kunanate zvako ndopatiri papa saka ava zvavabuda panze takuda kuhwa kuti imimi mati chii muwe moyo kulumai vanonikhulumerai njani nte mina nkosi ngicela ukukhuluma indaba le umalokazana uthi yena mina ngamkhomba ukuthi akade akukhulumileyo lapha mina ngathi ngivuma ngentando yakangwali ngathi ubhuti ungangeni kukho
ungazini konke akufunayo mina ngizakwenza ngizabhadala nxa ngibhadala wena chiyana lakho ngoba kusasa futhi uzamfaka futhi edale yokuthi wena wazombhadalisa senduneni kogwesela sitho ubhuti wakho umzulu wakho umgeza ngayo hayi mina kangeke ngikhulume ngoba anti lapho yena into ayikhulumayo kimi yona lokuthi mina ngamqonda ukuthi akade ngiyale kudala nkosi ukuthi angizange ngike ngivele ngikhuluma amazwi ayikho bonoko manje lokho ekutsho plus la uyabona ukuthi intando yakhe kayenziwe isesikuntando yakhe wona uthini ngentando angingayizwa ukuthi yena uthini hayi athi wena alright womzukulu wageza ni eno anotondibvisira mombe nhatu chazene ndati vandinyanyira mba mangu mombe nhatu ndoda alright nanzopera muzini mzukulu wako tufuna ukomenta ngilazi ukomenta ulezingaki ule one sekulu wako wari kuti vane one mombe asumuka kaya usikazive kuti yati apa mimatarisana ka takuda kuti tiregere kunangira kurapa chidini kavakodzeremwe but vari kuti havana ka vavaitaura ati vaizvizati vakasimba ayo vanouya nemombe 1 yacho musi wa 28 June precious kauya saini asavasainisa isu toda kutodzoserana toda kudzosera ukama ka kwamuri iweyo nasekuru wako precious sainisi urokuzeno udecember mbomo 1 azailipo mzukulu baphatereni manedani uyabela mhlaka 28 29 yikho kusande mhlaka 29 uyabela udecember uhlala inkomo 100 i-compensation yeah ugeza aso compensation wena i-deformation are you okay isikhiya wazazi wagcina fomani hayi malume i-compensation phela yokuthi yekudifoma phela into engadifonywa nto ya-compensation always compensation is deformation nikonkazana abanye amaphepha lawo achayibasi moyo mina bengifuna ukuthi wena ungabuyela ekhaya wena abadala kuwe abadala ke mina yimi engidala lo mfowethu besikhuluma ngaye lo hayi ungafana ungayiwe siyevinye kodwa okwenzakalayo sikhula yikokwenza ukuthi siyale siyonke mntaka mama ubaba wama ubaba waya kakhulu yayo ubiza mkhulu omunye usegwini umnawa olandela ngifuna ukuthi wena nibathathu ke i-advise December ngifuna ukuthi umwana bhanda wepha na imi minodauti mungwana ayindandelini andivuka ukuthi amayi walipheleka ini nisibayiwindi yakakhangasira ndinendaba ndolwathi vanuma avasangani iwe bebani nemasecurity bit uyu mdiki kune vavakuru naiye mudiki asipo zvinokubatsirai munhu wese uyu nhasi uyu
akaenda pakuwari hazodzi yake nyange isiripo pamba pake akanopopota imamuro akanzana togona kufara padare katichiti uya abhadhariswa but repercussion yacho munozviona maimimi endai munotsvaga mombe iyo imimi muripiri maya Chalabanz van, Chalabanz. Wazona van. Wazon. Ai moi. Moi. Anything is na mai mkati. Sina amazamai. Ndosa mchu wao futhi vachipupuma. Ndamunotsanga mombe ndiye na nyango imali. Tivape amaya. Nyango ngaipa amadzawo zikanotsvaga mombe. Mimi zvafa kumuri. Matoripiri. Hapana munhu asingakanganisa. Mukutaura unokanganisa, mukuita unokanganisa. So zvinozokunetsai mangwana. Toona kuti tozodzoka panapa. Mumwe wenyu ainda. Haina handidi kuti mudyiwe my friends. Handidi. Ndongoda chete kuti uyu imi munotsvaga mombe. Ngwairi mari, tambo mari inotsvakwa mufanami. Inouya futi mumangwana. Ndo basa remari yokubhadhara mosha. Mbobhadhara muripa. Ava vanasekuru venyama ndoda kuti mugozoinda. Imi muri mega musina madzimai enyu. Muri mega varume. Kundimi makazvorokako. Mobata makuru. Mobata makuku. Zinonesa chivanhu. Imi ndimi makaranga. Mobata makuku. Kana mabata makuku. Muchaona nhaurwa dzese dzakaitika nedzichazoya mberi. Dzinenge dzareruka. Vakashayika rini kumai vako? Gore ino. Havasati handinoona havasati vatomboroverwa kuvaka. Saka zvinozonetsa mberi zvikatanga kumuka zvakadai. Vanhukazi vakangwara. Ukaona vatrasta munhu vanomuitisa ese. Anogona anga ane secret murume wemi yamusingazivi. Saka mashedzwa. Kunorema. Hazisi zvamunofunga imimi kana. Hazisi zvamunofunga. Zvamunotarisa imimi. Hazisi zvatoona isusu. Tatonga matari isusu varume nguva refu. Ini ndine 16 years mambo. Ndine imwe chimbere ndakambotonga panapa. Kwana ndina gani na makopi. Ndakanditi muzukuru. Iwe vana kana vachiti ndoroya zvakanaka. Inini kana vasina kundibata ndichiroya. Vachandiwana umwe musi. Mwana ari kuseri kwedhoo. Hatikutaura panapa. Muzika anga agara apa. Muzika agara apa. Hameno zvakakonekitana sei. Muzukuru wamuzika akashayika. Anga aiswa kuseri kwedhoo. Vanhu vakamuona akaputirwa semaputirwa akaitwa akanovigwa.
mangwana akaona kwaseri kwejowa iko akadaro akapfutirwa saizvo zvataura nechembezi ndokudza live munhu akavigwa kumakuva akadii asi akaonekwa mangwana akaita sezvaakanga akaita akaputirwa saka riri rinongoti mukomana uyu sekuru wenyu musati mabva pano iwe muroora iwe yako yapera tapera enda unogarako yaimwe uya hapa moyo omunyembano wakini omunyembano wakini umama mukako ngabuye ngapha umama ni umalunga hey wangicabanga somnye umfazi womoya waye-America bakithi abantu bakulunga laba bagange ku kunjani malunga sikhona ngokuhamba lenjakaleni wena liyawelela nani lo babumncane mina nginazo mina ngeni wokukomoya ngiyabe ngithuli phela khubana biyela ngani yehlala kwabanye abantu moyo Nkosi umlando wabantwana ukuthi baqhele sezwana aqhele lawe njengomuntu omdala phola khona okwakuzwayo lawe ususiya konjini wawucaphukile phola abantwana bakadadewenu labo abatshintshi noma ngazi uthini ikukhulumile wathi nami ngangazama ukulaphisa udadewenu mala umuntu lo muntu udliwa isikhathi madoda noma abathakathi baze babe bukhali njani kodwa la waya kufuphi noma umthakathi azabe bukhali njani adla inyama ezingaka ezabantu kodwa la yakufuphi la yafuthi angadliwa so wena umzukulu lo mfazi kaTambo umxolele ungamfaki yabona ungafaka uTambo uzuzifakile wena uyakwazini ungafaka uTambo uthi uTambo umfazi wakuthe la usuphakathi namhla ngayisingozi kalo malokazana wami uyakwazi into yokulandela yakulandela wena abazulu bakho laba futhi uhlale labo phansi kuhle oyabe ungakufuni laba engakufuni ngabantwana hayi sekuru lokhu lathi asikufuni la uthi hayi bazulu wami lapha lingabantu labo kathesi abuhlungu bafele unina bangatholi behlatshwa so bona bese la abuhlungu la ubuhlungu so lekathi lena umuntu efe ngoJanuary kathesi mandoro ngabe noma le 6 months selihlelo ngihambisana emacaleni thina kasekeli phela emacaleni ngabuya sekeli isalemukeni faka imali edale la ungathola indwini ebukhali so wabe sengijaya inkomo ezintathu so khona apha ngadla ngathi enye one kayisali la bathi sithi hayi sifuna ukwakha umbono ukuthi nalibuyele ngale lihlala ngakuhle kuhle imondoro yibi babajuza ba baba mnogara ndokone mshawi phana bhanda wande babe imi muri papi phulonzikwane pando pazayo ngapa growth point yeningi kainena okay nanani kayezimplatsi imi muri papi yesiyitown ndokwatiriko utipo kuyakwaya kunotokutownship kwedu kwaikune mupero town ndokumakoke mambe hayiwa ndine mama ine kholomo kaine andakapa rugube olikeni eke karangu kaye angarangu ese ina ndakataza kumaina kholomo solo
Nyepeko chrome noita $60 gram $50. Saka imi munofana kudzokera mobata makuku asikoro. Zvaizvo zvibhanda munopfugama. Newe mfana, newe handuroko bhanda. Hauko newe ipapa penyu papa. Munopfugama pana nasekuru apa. Morova maoko. Vana asekuru vasumuke. Oda asekuru zvakaita zvakadi? Zvakaita tiregereti vana. Moyo. Aiwa, zvakaitika izvo mundizvo. Tiri vapwere venyu. Munofana kudzora moyo. Uye kuti tiwane rugare kusunungurawo. Naizvozvo tauya kuvayananisika. Kuti ayananiswaka. Tega kuramba takasunga bundo. Vambana nizandla umoyo. Ucho chono kuti ufuna amazwi amabili lawo kwaZulu. Mina abaZulu angela problem. Hayi utambo lo ukhulumile utambo ukhulumile bambana lo tambo. Ukuwakhuluma wathi lo tambo kuphelanga. Akupheli. Chono. Anu ngoba ukuphelile nje. Lawo uyafundelana lo bani. Umalo kazana uyabhadala ibona laba bayabe le mali yakho lapha mhla ka29 la uyabula lo bhuti wakho. La lo mfana osegwera nxa kusijwa ndi buyakutsho. Then sesirongela thina ukuthi abaZulu laba babuye ngapi? Kimi. Never mind okunenginengi. Andi wayenyezela ukuthi imali yenkomo ngawe imali. Hayi 350. Mina ndlanga lutho kona. Abakade ngimenya kuhle. Ngihle ngithi ayiletheni lapha. Because abantwana laba babuhlungu abantwana balapha phela. Uyabazi? Yebo bona abantu ngabakona. Kanti abaZulu bami laba ngamagumbu. Hayi kulungile moyo. Wena moyo. Lo mfowenu bamba nani? Libe intonye. Ungangona abantu bathi lawana ingani babarombaye emvuleni. Libonisana. Akula muntu lingekela ukubonisana. Madoda isizwe esilazilimaza. Niyabantu zawafana bakumachiyela abantu. Niyabazi? Owathoni? Ngabantwana labana bazalwa la. Bazalwa la. Bazalwa la. Abantwana bakadadewethu. So lingabantwana landa. Kele bona ubhanda wokarora mzukuru wangu. Uyo wamuri kuphuma uroyo. Mwana wangu. Wana moyo tarisa ndatu wana ukama. Vanungunava yozukuru wangu wananza dziyangu. Azizofaza kuti mufamba michipumana pumana. Azvi uvaki nyika, azvivaki una, azvivaki chimiro. Nofana kuwirirana modanana. Isusu tingoti munofana kudanana kuramba mune rudo rwuya. Uyu muzukuru akashayika mai wako akashaya. Haisi mhosva andika munhu wese achafa. Kana nemi varume yangu mukaita matumbu akaita sei kana mari yakaita seyugo. Makatoisiya mari iyoyo ikasara yakutapiwa nevanhu. Saka zvizivei izvozvo muwirirana zvifambe zvakanaka. Tofunga hayi taigadzirisa. Haisi yabonga madzodzo. 29 May June. Yeah. Okay. Yeah, rihambe